paraking kabanal-banalan na puso ng Yesus, at kapat ng Aldo Novena, parangal ng San Antonio de Padua. O maligayang San Antonio, at iba't king kayang kayanakan, may tagulaling nakaparaking serbisyo ni Diyos, at di napat ka ring maragula pa magpinitensya, amin lalablab king pangatupad ng ustisya. Pepayin tulot mong midala ka king labwad ning Aprika, baming apanaraling ebanghelyo karing moros. Nabangan mo sa para kay kami, ing grasya, na parati ming makarapat serbisyo king Diyos, para king pansarili ming pamagpinitensya, at para king kaligtasan din kaya kaming kapatid. Banketa, maging tunay kaming disipulos, at makitulad kang Jesucristo. San Antonio, patron da rin mabilang-bilang pamibale-bale, at baryo, at balen kaya tiking Pilipinas. Nabangan mo kami kaya kami, ing makapakilala kay kami, karing kabanalan at sinlag king kay kambiya. Kapamilatan ning kaya masikanan a pamamilatan, maging malinis kaya sana, malagod king kalukan, tapat at talatuki kang Kristong makapako king krus. Yaduan mo king Santissima Trinidad, ing kapag nasanmi kaniting nobena. Nung iti, makaibiyaya sa lalong maragula dangal at kaligayan king Diyos at ikakayap din kaladwami. Amen. San Antonio de Padua, Ipanalangin mo kami.
Mayapel do po ning Ginoo, ini po ing panibayong dake ning katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. Kilub daring madakal a siglo, atin humigit kumulang dinalan at pitu ang makadokumentong Eucharistic miracles ang may aproba para dinang papugi at paggalang o veneration ning Santa Iglesia. Madakal karening milagro, ding ostia at alak mayayakit lang ni papalitan daya at laman ang menibat king puso ning tao. At aliya mo basta laman ibat king puso o myocardial tissue, nunelaman ning pusong magkakasakit o suffering myocardial tissue, iniing daya at laman ng Jesus amipako king krus. Ing bulan ning Hunyo makaparikilya para king sagradong puso na ning Ginong Hesukristo. Pagmasusyantaya banwa-banwa ing kafiestan na ning sagradong puso ng Jesus balang ikatlong biyernes kayari na ning Pentecostes. Ing biyernes kayari na ning solemnidad ning Corpus Christi. Nung pansinantala ding imahe na ning sagradong puso ning Ginong Jesus, apan sinantamo na ing puso ning Ginoo milalablabyak ing api, maski karing eskapularyo daring debotos ning sagradong puso at suyeng pusong may babaya. Bakit kaya makaniniya ing pamagsalarawan king sagradong puso? Ing Dios lugod dia, at ing puso simbolo ning lugod. Ing sagradong puso ning Ginoo tamong Hesukristo, iya ing simbolo ning alang-angga at alang kasing parang lugod ning Dios king tao, para king balang metong kekatamo. Sinabi ning Ginong Jesus kang Saint Margaret Mary Alacoque, metong a Madreng Franci, ing kakong sagradong puso at inyang lubos alugod para kaging sabla lalo na keka. Nung inya ede sukat ayang gwanta ing api ning pamanyapat mayap at sukat lang miyatad king nanumang kararasan. At sungan king sagradong puso ing kekatamong kailangan, kapasnawan, kaligtasan at pamipabanal. Iti paulinan ning ing sagradong puso iying tutong puso na ning ginutamong Hesukristo ang malugod kay katamo. Ing Santa Iglesia, pupurian at parangalan ne ing sagradong puso ning Ginong Jesus. Anti nung makanano ning parangalan ing kayang kabanal-banalan alagyo. Sa samban ne ning Santa Iglesia ing Divino Verbo ang migkatawang tao at ing kayang puso. Ing Dios anak, auli ning kayang maragul alugod king tao, pepaintulot ng mabusbusya king metong atandus ing kayang puso, pauli daging kasalanan tamo. Kabang mamieta mong kapurian king sagradong puso, ing simbolo ning lugod. Bibieta mo naman ing kapurian at parangal king banal a penibatan na niting lugod. Dakala salamat po king pamakiramdam, pasibayo po iniingke katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima.
ing pumanimunak ing kaya katamong kapag masusyan, ing kaya katamong kura paroko, Reverendo Padre Arnie F. Serrano. Corpus et sanguinis Christi, katawan at daya ng Ginoo, at siyaing Ginoo, kasuluyaing Ginoo, mangantamot minum, indulang na. Corpus et sanguinis Christi, katawan at daya ng Ginoo, at siyaing Ginoo, kasuluyaing Ginoo, mangantamot minum, indulang na. At siyaing Ginoo, indulang na. Katawan daya na, yangapag na. Ninumaling mangan, ninumaling minum, miyaking ka, ilan paman. Corpus et sanguinis Christi, katawan at daya ng Ginoo, at siyaing Ginoo, kasuluyaing Ginoo, mangantamot minum, indulang na. At siyaing Ginoo, ingamanuna. Nung makiramdam ka at nulutugyan mo, miyekaking ka, ilan paman. Corpus et sanguinis Christi, katawan at daya ng Ginoo, at siyaing Ginoo, kasuluyaing Ginoo, mangantamot minum, indulang na. Corpus et sanguinis Christi, katawan at daya ng Ginoo, at siyaing Ginoo, kasuluyaing Ginoo, mangantamot minum, indulang na. King lagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyaw ng banal na Espiritu, mantabayo kay kaingan, Kaya ka, maya payabak po, payabak. titana namang meto nga barugula piyesta, kay badda po rin mituki-tuki, iti yapi ng solemnidad ng katawan at daya ng Kristo, ing mismong Eucharistio or Misa, ang kikatang gagampanan. Nya baka ta bebe tayong matampang pagmasusyan, aminan tala pa at pagkalungkutan din kasalanan tamo.
anyaran pa'y lulus nagkapatawaran ng apong Ginoo. Ginong Yesus, pakabsyan mo kami, king peka masanting at trigo, kambening kekang kekang sarili, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalu. Yesu Kristo, ing tinape, pipiraswan mi, ating kali sa inuman mi, pakisan metong nakekeka, Kristo pakalulu. Kristo pakalu. Ginong Yesus, babyeme kaya kaming ing katawan mo, banlalo keng maging katawan, ing kaya kang banal na kapulungan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king bie, alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King makasamanwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King makasamanwa. Kapayapaan, karing taon, kayang kaluguran, pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka, pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Kapayapaan, karing taon, kayang kaluguran, pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka, pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King makasabanwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King makasabanwa. Manalangin tamo. O Ginong Yesu Kristo, sa sambanda ka, ikang mabibiyebo sa making sakramento ng katawan mo't daya. Kaniting Eucharistia, ikasanay maging sikanan ming may biyebe, king misteryo ning kekang pangayatyo. Adahon miya sana king ipaming at banwang, ing pirasong tinape, ning alang pamisagsagan na lugo. Adaw miya sana ka rin kaya kaming kapatan, ing metong abye, mitutugtug king maluguda kasuywan. King kayarian ano ka mabibye, kambening ipa, at ning banal espiritu, metong a Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king libro ning Deuteronomio. I Moises nga na king balayan, ganakanyo nung makanano na kayong tinayid ning Ginoo. Kay kayong Diyos, kilub ning 40 banwa, king desyerto. Ba na kayong iturong maging mababalub, ba na kayong panyubukan at akilala ang gaking kabubusalan ning pusuyo. Ringke kayong kautusan, pepadokwan na kayo, peparanupan na kayo,
pepakanan na kayo, king mana ay ayo bitasang balo. Ikayo ang poding pipumpunan nyo, bang kanta atalas tasyo, king intaw emo bukod king tinape kakanan. Nakarinya mabibye, nune king sablang amanong mipapasyag, king asbok ning Ginoo. Eye kakalinuan ing Ginong kekong Diyos, amilwal ke kayo king labwad ning Ehipto, iba't king pugad ning pangailipan, ya itang tinaid ke kayo, kanitang melaparan at makapabanglad a disyerto. Labwad da, ding mama ping awubingan, alakdan, kauyang pepasibot danum, king pekamasyas ding batu, baka yung mikainuman, busal niting lugal ayalang danum, ya impepakan ke kayo, king mana, ke taking disyerto, pagkabye aera naman, malit-malitan ding ke kayong pipumpunan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Purihan 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 me ing Ginoo, o Jerusalem. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Purian me ing kekang Diyos, o Sion. Ya ing patibe karing kekang pasbul, akeya lang panwanan ding kekang anak. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Ya ing babiye kapayapan, karing kekang angganan, at king mayap diling trigo, karin nakapakabsyan. Potang muto siya, agad iting matupad, ket iking yato. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Pababal ing amano na kang Hakob, din tuntunan at kautusan na king Israel. Karingaliwang bansa iti e nagewa, ero ko akikilala rin kang kautusan. Alleluia. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Purihan me ing Ginoo,
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ingko paning kanwanan apasalamatan taking Ginoo, ewari mga baldugan king misilusulo tamo, king daya ng Kristo, ngening miminum tamo, kanitang kopa, ating tinape apirarakayan tamo, ewari mga baldugan king misilusulo tamo king katawa ng Kristo, ngening kakanantaya, uling ating metong atinape, itangan, lipat ning dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling misulusulo-tangan, king metong mong tinape. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Yoing pamangaling angel, pagkikatamu, ing tinape mon maluwag, ding minunang sakripisyo. Enimigan habla, King Cordero minaw. O maya papastor, nganing biyemi, sesen mo kami at arian pinegano. Ing kamangan ang pagkemo, kaluhan parati, ing bangketi, ing banwami ang kami. Ginoo, mantabi kay kayo, Eka antimurim. pamamasaking may pabalita, agpangkang sanuan. Kaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kay kaldan a Hudyo, ako ing mabiyati nape at inipay bat banwa. Ing ninumang mangan kaniti miya kapilan man. At ing laman ko yung tinape ay biya ko ban miya ing yato. Uliniti, mapali lang mi badbaren ding Hudyo, ngarang mi papangutang. Makanan lang ay biya kay katamo ng taong iting kayang laman, bata mo nga pangan. Nga ng Yesus karela. Ing katutuan sa sabihin ko kay kayo, nung eko mangan king laman ng anak ng tao, at minum king daya na eko miya king sarili yo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko at inyang bialanganga, at pasubin king miya king tauling aldo.
Uling ing laman ko tunay ang pamangan, ating kanakong daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minom king daya ko, manatili ka na ako, at ako manatili ko kaya. Ing mabiyay pa, tinubod na ako, at king uli na mabibiya ko. Anti mo naman, ing mamangan ka na ako, mabibiya king uli ko. Iti ing tinape, tinipay ba't banwa? Ay anting pengan ding pipumpunan nyo. Mengan la, dapat kay ba't metela. Ing mamangan king tinape iti, may kapilan man. Ing maya pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Purihan kay ka, O Kristo. Maya payabak pasibay po. Kamusta na kayingan? May galmusal na ko po kanya. O, kasi naman, talagang discipline tamo, speed discipline. Alis at hanggang 1 hour fasting, bahay ka mag-communion. Gagawa niya pa po hanggang ganita. 1 hour before the Mass. O, nang kayong kaida, bahay ka mag-communion, kurkulan may 1 hour dito. So, pwedeng mengang kang mga 5:30. O, alis po ta mag-communion ka, mga 6:45. Pati lang 1 hour. Fasting. Wala mo din na pong oras, importansya, itang tunay mong tunay tang maging pamangan ing Ginoo. At maulagay po kaya katamo yan, kaya katang Katoliko, uling paniwalan tamo ing Diyos, kaya nakatamo pagkaluban pamangan, para king kaya katang katawan, pamangan lalo na, para king kaya katang kaladwa. Marakal po kaya kayo kini talasawa, at pinto kaya mo ping kanako sakrisan, kasi boske, kaluguran na pong kaluguran ng sakrisan ko yung asawa na. Kasi 1990 pa, tsoke pa malusa, kanyang migtanan ila. At hanggang ngayon, siguro 1992 ito, hindi kalambat na. Ini pong sakristan ko, ay pwedeng ko mabiyan, alaing asawa na. Ini alakwan yan. Kaya po siguro, niyang gawan ditang kantang, I can't live living without you. Siguro kaya ite. Uli nga, pwedeng kumabi, mag-survive nung alaing asawa na. Okay, tama itong, how do I live without you? O, makanya niya po yan. Bakit, kumabi alaing asawa na? Kasi po dumano piya sa kristang ko. Biyasang magluto. Magluto yung asawa na. Pwedeng kawan yan, batang batingan, para mo naman kaya ing kakabani bangyang mag-survive kimbiyena. Pero magana kaya po yung kanako sa kristan. Mo para nupan. Bayo ko po miras kini, rungot ko la dahil finance officer kini, Sister Myra, kaya metong party, po'y Brother Joel, kilala ko no po reta, bayog pamiras kini, at ating kaya pong common friend, o din palipat ko pimpo kini nga nang may nabilintang ka na akong itang common friend me, o Joel nga na, mo nga may pigagana kang kingwago, o rin magana kayan, intindihan mo, yung habi na, imyong, o kilala na po imyong, may para no pan imyong, huling patsepera no pan may magulo yung buong parokya, Pero mailita mo po, pero ito to, universal truth siya na po tang maranov tamo, manaliwata panugali. Pwedeng magbuisit tamo, giyang doktor ka po, giyang pari ka po, lalang diabetic ka yata, manaliwa ka, magpalilabuntok, magbuisit lo. Putang kaya mo sa lese. Totoo naman po ito. Masating po rin kaya katang pamamasang ini, uling paganakad na nini, na ating tamong Diyos, susuiwan tamo, ating tunay malasakit at makaintindi kaya katamo. Balo na, ing pagdala ng tang makanyan, ing potang miminata mo,
potang daranop tamong kalin, maliligalig tamo mga takutan tamo, balo na yung karupukan tamo. Balo na potang kay ating kulang king pamibiyebye tamo. At nakatamo lawen makanyan, nakatabatingan, na nemetong yang Diyos, ay iustuna ing pamangailangan tamo. Anya king katampong first reading, Moises, paganaka na karing Israelita, ing sablang depat at daraptana pa ning Diyos, karela. Balutan naman po, Moises ang menimula karing Israelita, king pamaglakoda king Egypt, papunta king Promised Land. Bang maging malayala, alipin king Egypt. O ning malambat na pong miglakbe, papunta king Promised Land, at chula mismo king disyerto. King disyerto. Pero kini po agyang at chula king disyerto. Tuto, pinandaman din danop, pero yung Diyos, pigkalub na ing kailangan da, kabang maglakbe lang papunta Promised Land, kabang at chula disyerto, ing pamangan, ing inuman. Hanapin po, ing dininanong karni na ring pugo, para tinlang karni, at dininanong tinape, itang mana, para pamanganda, at danum, ay ba't ketang bundok. Nya, makanya pong misad-sad, king Promised Land, ang yamang elamena namang ka rin, elamenin tunon ka rin, pero yung Diyos, inustuna, ing sablang kailangan da, bang misad-sad la. Pero makanyan mon po, agyang ing Diyos, pigkalub din kailangan na ka rin, pepaborin ng danasan ding danop at kasakitan. Bakit pasakitan nila? Bakit parusa nila? Ali, bang mimasmaslat, migising, mimulat, nga napin king katang persiding na ing tao, mo mabibiye, king tinape mo kabud. Mo kabud, king tinape mabibiyeng tao. King balang amanong lalwal, king asbok na ning Diyos. Nya itapundanod na nga ita, bakit mo akit da atin pangaliwang pamangan, kailangan da. At ini, ing amanong lalwal king asbok na ning Diyos. Uling balutan naman po, aintindihan tayo ita. Aintindihan puntunan ita, na agyang mabsita mo, kini, ating aliwang danop, katamong panandaman. Agyang lapo-lapo yung pibandyan mo, inkwalta mo, potang kahit makarandam ka pa rin danop. In problema mo potang kahit, itang danop ay itang pantunan tamo, pagpilitan tayang pakabsyan ni sarita mo, karin pa rin material na bagay, na potang kahit, makalapat, makausto. Huling itang aliwang klaseng danop ay ita, aliwang material na bagay, makapakabsi. Nune, ating aliwang pamangan, ang makausto para kanta. Hanya, ing gospel tamo po, o ining Ginoo nga na magsalita, ako yung tinape at tinipa, iba't banwa. Ing mangang ganiting tinape, miya kapilanman. Nung king Old Testament, o ining nga pong Ginoo, sunustain nala, ding Israelita, ketang material na pamangan, bang misad sa laking Promised Land. Ngini, may konteto yung Diyos na puro mo material na pamangan ng biyan na kikatamo. Babiyan na kikatamo, itang kulang, ketang pwede ng ibiye, ng material na pamangan. Binyen ng bugtong ng anak kikatamo. Ang ginudang Jesucristo. At ang ginung Jesucristo, itang aldo, bayo repasakitan, parusan at paten. Kinangwayang tinape, at nga nakaring alagad na, iting ka na akong katawan. Kingwani itang kopa, iting ka na akong daya. Daptan niyo iting na, bilang kapigaganakan ka na ako. Ita po yung Eucharistia. Anyang Webi Santo, ganakan tayong pangatatag na nini. Ing likwanang at panabili na ni nga pong ginong ganakande, potang mirungot-lungot da, kaniti. At kinipin pong gospel tangini, mas lilinawan ng one ing kabalduganan nita.
ita palang tinape nga ita, iyapin mismo, ing Ginoo. Aba binay sarili na, karing alagad na, at karisablang maniwala kaya. Iyang mga nap, ketang at mangompleto, ketang na nagyong ibi, ning pamangan, ang material. Nyama kanyan tayo pong paniwalan, na king pamamangan tamo king Ginoo, king Eucharistia, may papasik nangan tamo, may papabanalan tamo, may papatatagan tamo, sisikan tamo. Dakal pong santo, ang pong santa, patunay, ing biyerang banal, king karelang mismong debosyon, king Eucharistia, ing panagiring sinese sarida, king amano ni nga pong Ginoo, at king banal ng katawan at daya. Hanggang ngayon po, ning kaya katang gagawan. Papasese tamo king nga pong Ginoo. Kapamilatan ng katawan at daya ng kini king Eucharistia, may papagkalub king balang metong kaya katamo. Amen? Inya, antipong Katoliko, maniwala tamo itang tinape nga ita, babaw yang tinape, lalasa yang tinape, itsura yang tinape, pero nga na, king esensya, inya mo ordinaryong tinape, maging katawan ni nga pong Ginoo. Nya po tapo lumapit ang magkomunyon, pati sinabi na ning pari, katawan ng Kristo, nang pakibat tamo, Amen. Bisan maniwala ko. And we receive Him. Tatanggapan tayo nga pong Ginoo. Na karing marakal tamong kapatad, dati naman kaya beta mo, leko din kapaniwalan na yan. Pwede tanda na mo kitang lundag-lundag apamanerak ang pong pamagkanta. Leko din yung panabili ni nga pong Ginoo, daptanyiti. Bilang kapigaganakan ka na ako. At yung mino ng Kristiyano, sindura. Kalupa na po keng second reading tamo. Saint Paul, sabihan ng ingkopa, ng kaligtasan, patang may sulusulo kayo, maging metong kayong katawan. Na re-refer na, gagawan da na mismo, balang Domingo, may rungot-rungot la. Bang pirason di tan tinape, gagawan din panabili ng Ginoo. Na later on, maging malino, ini palang tinape ngayon kimpamananggap da, ing Ginoo yang tatanggapan da. Atin pong metong kwento niyang World War II. Anyang World War II, ding mga ulilang anak, sinesedala. Lingkeng gera, mga matela rin, pengari da, sinesedala. O nang pangabingi, diyang kay badanong pepa kanan, ding anak, ding may ulila, tsaka patudturan. Dangal karela mangyak la, kikyak lang ngalang patugot. Kikyak lang ngalang patugot ding anak. Nang kahit yung meto nga doktor, yung isip na, yung bang lang makatudtod, kay badang mingan, kay patang tsuno, kay bed, di nandong tinape, kay siping da, natatalnan da. At balo yung poret ang anak, may katudtud lang masalese. May malalamin tudtud da. Bakit? Bala mo, itang tinape, at yung psychological effect karela, na mabsilang yun, yung matudtud la, pero bukas kagising da, atin la pa rin tinapeng tatalnan, el dumanop. At para kaya katampo makanyang misa, kaya nga Eucharistia, kaya ba't tayong gaping nga pong Ginoo, taman dapat tatakot, kasi maniwala tamo, atin tang pikalawatan, atin tang pikapitan, at yung apong Ginoo, ing tune, tinape, ning biye. Amen? Inya, balang simba kayo, po kakaliwan, ing pabren na kong sesening nga pong Ginoo kaniti, mo king amano na, king mismong katawa na. Makanyan tamo pong, ako po, misa na ako, anak ko pa, yung anak ko, kanita pa simba kami, makasapatos kepa At buri ko pa kantare, itang sapatos ko, itang ating pang mangyaya pang makanyan
Nano nga gusto kanita? Bala mo, kabayo yan namang, Pero ngayon baski nanay, susulod tamo na Sabihin ita pong turo dareng mato kaya katamo, huling mahulagayang misa, tanggapan may nga pong ginoy. At mahulaga po yung piblas tao. At yung pong konserbatiba pare, patsi matsura ka sa sulod. Timo itang pento ni, balang kinuwento ko na kaya kayo. Meto nga matong pare, may komunyo niya, may pila kayo meto nga babae. Ang gaya keta itang kayang makaltoleretang detang siopa, bola-bola. Makakanyan laketa. O neng siguro burining matong pari retang siopa bola-bola, buri na sasado. Pepa common yun. Ay, nga na, kentutuki maniblas ka dapat ang gaya kainin kaya kang piblas. Kailan disenti ka nga na. O dapalo yung Sunday po, menu sigitang babae, niya magkomunyon niya, ang ganay kainin piblas na. Ay ta, kaya ba't na may komunyon kagulot na, arok tilas siya palang gaketang lalambultin. So anyway po, kailan siyempre disenti tamo. Harap king apong Ginoo. Anya, ini po, kining pamalanggap tamo king apong Ginoo ini, king komunyon, sana ay mo manatili talaga kilub na ning pisamban. Dalan tayang bitbitan, agyang luwal na ning pisamban. At anting panabilin po kaya kayo, palagi yung ipasesay sarili king apong Ginoo, king banal ng amano at katawan. Bayo ko po, sana nung aldo si Simbakay, bayo ko marap ka rin niya yung obligasyon, yung tanggapan tayo ng apong Ginoo. Pero nung alis po, once a week, walang Sunday ininasanay mamye, sustenance kaya katamo, sikanan kaya katamo. Baka nita, eta mga lambot, mimina, sasawa, king pamanyapat mayap, kagalta king pisamban. At kadua, kay batahin tinggapin nga pong Ginoo, sana maging aware kaya katamo, ing bibitbitan tayo. Iyay tamong maging katawana, bangit ang buri ng saop, ganaka at kayapan, miras karing aliwapang tao. Nya kabang tatanggapan tayo po, ing tunay katawan at daya ng Kristo ngeni, pabrenyong baywana katamongan, itamong tanggap kaya, bang dalan tayo, ing biye, at pag-asa, king yatong maranop kaya. Amen. Ngini po, ipasyag tayong kaya katang kasal pantayanan, kaniting Diyos sa manyese, papakan kaya katamo, mo king material na pamangan, na maging king inagawa ning material na pamangan, king spiritual na pamangan. Ngatang may pasyag king kasal pantayanan tamo, sasal pantaya ko, Diyos, ipanglubos mayupaya. Di na lang kimbanwa ang ponyato. Tag Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Peagliking upaya ning banal na Espiritu. Mibait kang nuwa na Mariam Birhen. Di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pako king kurus, metay at mikot ko. King katnungaldo, sinubliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk wana ning Diyos, ikpanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik kaya naman keti. Ban mukum ka ring mabiye ang pong mga mate. Sasalpan taya, banal espiritu. King banal kapulungan katolika. King pamisamak ding banal. Ipangapatawad na rin kasalanan. Ipangasublirang miyering mete. At imbiye alanganga. Amen. Amen. king kayang anak, ingib pa bilalag na yung degulan, ning kayang lugod, kapamilatan ng simbolo ng puso. Samantalang magsadya taong pakisan metong tala, rin kaya katang puso kaya, king pamagdaon kaniting sakripisyo ng Eucharistia. Manalangin ta kaya, para ka rin kaya katang pamangailangan, ating pamangailangan ng balayan ng Diyos. Ginong Yesu Kristo, pengako mo, ing kapilan man, ating adwa o katawang, makatipon keng lagyo mo, at ika ka rin busal da. Datang kabusal mi, ikeng mitipon keti, ban parang alanda ka, king kasantusan-tusan mong puso, katman mo ring puso mi, king kaya kang kanuwanan at grasya,
at palablaban mo laking api ning kekang lugod. O Dibinong Jesus, pakiramdaman mo lang at ipagkaloob ning kayadwanan mi. Ginong Yesu Kristo, sinabi mo, manyawad kayot mirinan kayo, maninton kayot manakit kayo, katok kayot mibuklatanan kayo. Ipayabot mo kaya kami, karagdagan na kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Bakeng manatiling tapat, karing pangako mi, kimbinyag, hangga king kamatayan. O malugod a Jesus, pakiramdaman mo la at ipagkaloob ning kayadwanan mi. Ginong Yesu Kristo, sinabi mo, umeko ka na ako, ikong sabang mapagal na't bibabayatnan, king kekong pupusanan, at ako dinan akong kapainawan. Lalapit kay ngini, kekang mipmong kapanaligan, king ing mapamakalulumong lugod, bawasan ing anggang pusan ding kaladwamit katawan. O magana kang Jesus, pakiramdaman mo la at ipagkaloob ning kayadwanan mi. Manalangin tamong ini, para ka rin kaya katang intensyon, ading kayadwanan ing balayan ning Diyos. Paraking Santo Papa, Ileo, 14, karing obispo at pari na ning yato, at ding sablang anak ning Diyos. Manalangin kami keka, o Ginong. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin min. Paraking yatong detangan mo ban iligtas, akilala rakasana ring sablang tao, at ibuklat ding pusura king lugod mo. Manalangin kami keka, o Ginong. Ginong Jesus, Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin min. Paraking Santa Iglesia, asinibul king katalingginingan mo, inyang mete kaking krus, bantayran mo ring sablang tao king dalan, katutuan at biye. Manalangin kami keka, o Ginoo. Ginong Jesus, Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin min. Panalangin mi. Para karing sabla, aking makananumang paralan at ilang panamdaman, ban manakit lang kapasngawan, ding karelang kaladwa at katawan, king mamong lugod at mamaleking sagrado mong puso. Manalangin kami keka, o Ginoo. Ginong Jesus, Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin. panalangin min. Para karing sablang atsuketi, ang magdulap king dibino mong sao, king karelang material at espiritual a pamangailangan. Manalangin kami keka, o Ginoo. Ginong Ginong Jesus, Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin min. Manalangin tamo, Ginong Heso Kristo, inaos mo kaming makirake, king magligtas mong misyon, palpakisala keman, tatanggapan mi king misyon, babayo king aldoyti, ring pangako mi king binyag. Babayo mi pamagkonsagrami, karing kekeng sarili, king sagrado mong puso. Darami keka, ike kaming sarili, ring pakamalan mi, ing sablang at suke kami, ing sablang dapat mi, at ing sablaming kasakitan, ban makisan metong, ing kekang ayin, ing kapasalamatan, ing ipatang at subanwa, at banasi wanda ka, king lalong maragol na katapatan, adwan mi, dibino mong pamamilatan, ban akamtan milaring bage, adwan mi, kaniting nobena. nung ingadwan mi, para king ikaligaya ng Diyos, o para king kakayat ding kaladwami, pagkalumuke kami, ing anumang kalugod-lugod dili, king dibino mong kayapan. Palalaman mo yung kasalpantayanan mi, at akilanding puso mi, ban makibat kaming lugod, king milalabong lugod kaya kami. At kalingegan na ganang tao, amangap mo king sagrado mong puso. O puso ning lugod, bibili ming kapanaligan mi keka. Itatakutan kami karing sablang bagay, uyab ning sariling kinan. Dapat manalig kami para karing sablang bagay, iba't king kekang kayapan. Amen. Amen. Lukluk tapos. Uli
kailanman. Uliling ang kayapan. Ibigay harap ngayon, inahiling ang tamu. Di kailanang sa ulang dapat magkapagnasan. Mipuri ka, Ginoong Diyos, Limeno Singluman. Uliling kang kayapan. Tinggap niyon, hiling araw, kaya maglibre ka. Alangin at maring ubas. Ipuri ay Diyos, kapilanman. Uliling ang kayapan. Inirayang kayo, inahiling ang magtamu. Di kailangan sa ulang dapat magpapagnasan. Ipuri ay Diyos, kapilanman. Uliling ang kayapan. Ibigay alam ngayon, inahiling ang magtamu. Di kailangan sa ulang dapat magpapagnasan. Ibigay tangan kaya. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sa aming Ginoo, indaon ka rin gamat mo. Kapurihan po ay kaligayan ng lagyunan. Sa plalata mo at imabilog ng banal na kapulungan. Ginoo, mananasanang ing tinapit kali sa daraon mi, yatad na king kekang banal na kapulungan, ing pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda. Tiyadon mi king lagyunan namang Jesus, aginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kay kayo, Ito ang Ginoo. itas sila ring puso yu. Pasalala ng Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iting Karapat-dapat ang po matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing purian at pasalamatan dakang paratit numang karino, ipa, Diyos king alangangad lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. King tauling apunan kabang makaluklukliya, king mesa, kambering kayang apostol, dinawne yung kayang sarili, keka anting alang musing a kordero, ing matatanggap aayin, ababye ganap, akapurian keka. E Kristo, binyene ke kami iting kapigaganakan, king kayang pamaylasa, bani pagkalam na ke kami, ing kayang makakabos sa upaya, manggaman king kapapusan ng panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me, ing balayan mo, at pasiglangan mo king kabanalan, baning pamilya ning meto ketawan lumakad dya king sala, ning meto nga kasalpantayanan, king meto nga pamisamak ning lugod. Lalapit king ini, kaniting makapagmula lang sakramento, ban makisulu king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubing mebye Kristo. Ing yato makisan metong ya, king banwa, ban kanita ing bayang dalit, ning pamaglalang kabang sa sambandakat pupuryan, manggamang kapilan, at ngaming kakanta. Ing
Ikapining banaloy pa, ikaing sibo ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, tibayin titi pangambun, karetingayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan at dayam, ng ginuming Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang bing mi pagtaksilan niya, at bay nakusang lubdinaw ning biyana, king pamaylas at kamatayana, kinuaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso na dinwang iti karing disipulo ng anak, kuanan niya iti kaingan at mangan kayo kaniti, huling itiing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinuaning kalis, pasibay pepasalamata na kat pinuri, dinwang iti karing disipulo ng anak, kuanan niya iti kaingan at minum kayo kaniti. Uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubuo para kaya kahit para karing sablang tao, ban kanita may patawaran laring kasalanan. Dapto niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Medeo, Cristo Medeo, Cristo Maria, at tatangya pa. Cristo Medeo, Cristo Maria, Cristo Maria, at tatangya pa. Yang ini gaganakan mi mapamakadulong ipa, ing kamatay nating pangasubi ng mebye, darami kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan may pa, ing banal na kapulungan mong makalaganap, kimeto yatu, ban biganaping ilugod, kambe ng Leo, ing Papa mi, at Florentino, ing Obispo mi, ding sablang pari at diakono, ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Gana ka mula naman ding kapatid mi, amino na ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ing pangasubing mebye, lalong talasuyo mong, iyamong Fernando, kambe ng Amelia, king pakalulu mo, idala mo na din sablang mayang unabi, ketang masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kambe ning nuwa na Virhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ning nuwa na apostol at ding sablang banal, ami bie kalugod-lugod keka. King keka banding panawun, apur yan at apaligayin da kasana, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo. King kapamilatan na kambe na at kaya, kaguming banal espiritu, sablang parangal at ligaya keka. O Diyos, sipang lubos mayupaya, manggaman king halangangga. Mapamintuking amanin talapangabos at miyubog kimbanal ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin.
O Diyos, sa ipamig ginaming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Na mula sana babalik dan din kasalanan mi. Nanimpansinan mo yung kasalpantianin banala kapulungan mo. Laiming pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timulo. May kakapatatangan po, masaya tangin ang may pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo kapayapan. Cordero ng Diyos sa nilalako, ikasalanan niya. Makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Cordero ng Diyos sa nilalako, ikasalanan niya. Makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Cordero ng Diyos na nilalako, ikasalanan niya. Ibigay mo kami ng kapayapan, ibigay mo ng kapayapan, ibigay mo kami ng kapayapan, ibigay mo ng kapayapan, ibigay mo ng kapayapan. Yung malugod at maganakatamong Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato. Yan, wantang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmi, nga mana mo, kumayap na.
Manalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, babyen mo kay kami, ing kay kang katawan at daya, king Eucharistia, anting metong atanda, king agyamang ini, karake mo na kami king biyemo. Mananasan ang akam taming lubosity, king kayarian, ano no ka mabibit, magari manggaman, king alanganga. Amen. At ulit pong special din ini, in Corpus Christi, siglod kayo po para king exposition in Blessed Sacrament. Kada tayong o salutaris. Ni por Jesus, King Santisimo Sacramento ng altar, ni purit misamban, ngini King Kapilan Paman. Panalangin ng kapasalamatan, itamongan po nung ating kopya, Ginoong Jesucristo, pasalamatan da ka, Pamakyabe mo kay kami ngini. Pasalamatan Pasalamatan ako ka, Para karing grasyang tinggap mi ibat keko. Para karing kalam ng kekang kekang ibinong biye, karing kalatuan, kaladwadwami. para king lugod ng Diyos, ake katangid pa, at ni manatili ng kalam ng Espiritu Santo, para para karing mga paglalang regalo, ing pangatsu mo, Banal na Banal na Eucharistia. Eucharistia. At lalo na para king lugod at suking puso mo. At Tatay kay kaming migit, makisan metong keka, at king metong at metong, king kabubusalan ng sagrada mong puso. Puso ng Jesus, makilablab ng orno ng lugod king kaparang tao. Turo mo kayong lugod, king metong King at metong at metong, antimono makanano mo kayong liguran. liguran. Puso ng Jesus, liban ning metong atandus, tinanggap kasakitan, ulining ke kaming kasalanan. Katawaran mo kami, king dimot ming kapasalamatan at pamagpabaya. Puso ng Jesus, ni papabata at mamapakalulong karing manalig keka. Kanlungan mo Kanlungan kami, mit sikanan, king kapagsubukan at aligwat ning biye. Puso ng Jesus, sibol ning biye at kabanalan. Agyagan mo king lumapit keka, at pabanalan mo ring biyemi king kekang grasya. Puso ng Jesus, biyemit pamanyubling miye. King oras ng kamatayan mi, ipayabot mo kaya kami, ing grasyang makapakirake, ing ligayan kaya kang pamanyubling mebye, kapamilatan ng metong abayong biye, king alangkupas sa ligaya karimbanwa. Manalangin tamo, itamongan po, o banal at alapangabos, kaluguran mo laling sablang tao, king epasabing sigasig, nya bilalag mo iti, kapamilataning tanda, ning kaya kang sugatan a puso. Dakala ring tao mabibye, antimong waring alaka. Dakala pa ring aliwang alang pansin keka,
Nilibak keka, umisasakwil karing alituntunan mo. King kaya kaming parokya, king bansami, king kabilugan na yato. Dakala ring kristyanong alang malasakit king lugod mo. King sarili mong pamilya, at king kaya kaming kawalidad. Marahil era kaluluran, antimoying pangayong tuliran mo. Ginoo, pag nasanming larinan iti, huling pigkalubo kaya kami, ingrasang akilalara ka at haluguran. Pakamalan da ka, iba't king kabubusalan, ding pusumi, antimoying panayan mo. Busaling palpikasalang yato, maging malusog keng galame, ing mistiko mong katawan, ang maglapo keng sinta. Kapamilataning pananayon at sakripisyo, dawa keng kapaglarinan, agpangking kagiwan mi, para king dewakan ketiking yato, at para king kairan kapasalamatan ng tao. Iambag ming kekeng dake, kami ang adawon ing maligayang lahi ng tao, king ibang at syubalwa. Iti harapit mi, huling kasan metong daka pilubluban, at makirake king dapat ng biyemo. At king kekang tungkol mangabos, puso ng Jesus, puso ng lugod, palablaban mo rin puso mi, king sinta mo. Amen. Panalangin ng bansa para king kalinawan isip, pamagbalik loob at pamagbayo. Malugoday pa, Diyos ting katutuan at ustisya. Tinubod may bugtong mga anak Yesu Kristo, king kapamilatanin kayang pamaylasa, kamatayan at pamanubling mebya. Pepahayag na yung kayang pakalulu, at sinot na kaya kami kaya king yatu, lalapit kami kaya magdulap, pangawulo, katuliran at pamagbayo, kaya kaming labuan. Bansami, makatalakad siya king meto nga masakit, pikurus dalan, akakit ni mipipinpin ing katutuhan. Mayan talang justisya, at yung pamisagsagan, pamisagsagan, painane, pusot kaladua, kaya kaming lipunan. Ipanalangin nila, retang may pagkatiwalaan, mamuntukan, ausan mo lang mibalik, king banal obligasyon, ing karelang pamanungkulan. Sumuyo da sanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan magobra, kambiling masusing pananatindi, siganan ban makapagpursigi kindangalan. At kapangbaban ban emanintun pamanablas, nanay katuliran. Alipan sariling ambisyon, Nunay ing kakayap ding sabla, patawaran mo kami, king pamipikit mi, karing mata, king nanumang gusto at matulid, king pamananggap mi, karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan, karing dapat mi. At king pepabulan ming pangawala ning kapanayan at pamisan metong. Painak, king kaya kaming kapanayan, para kaya kaming memalen. Akuan mi, indakala beses menahimik kami, harapan ng ewustong kararaptanan. Uring pinili mi, ing mayan at alang kasakit-sakit kaya kami, kesa aking konsensya mi. Ing Takot kesa aking katapangan, ing kailan malasakit kesa aking responsibilidad. O banal na Espiritu, ibayin mo rin puso mi, at aslagan mo rin kaisipan mi. Dala mo kaya kami, ba't king kailan pakialam, papunta king pamagmalasakit. Iba't king katahimikan, papunta king mitmong katapatan, dapat. Iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong. At iba't king kasirandog, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad, magluwalo, para king katutuan, mitmong kalinaban. Pagpursigan ni justisya, kambing pakalulu, at maging kasangkapan ng kapayapan, at pamikasando. Pastagme ing kaya kang sala, ing kaya kaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, kuluan mo ing mga sugat, at italakad me ing metong abalayan, ay maglibi aking katutuan, para mo king kasngawan, at misusuko king kayapan, pauwin ng takot. Manano na sana iti maging banal ng panahon, ning pamagbalik loob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kekatamang bansa. Pantanita maging tunay kaming bansang mabibiye, king kasalpantayanan,
kapanayan at lugod. Lugod. Lalam Alam ning ning pamaningat pamaningat mo, ang tingin tingin pami. pami. Iti adwan mi, king kapamilatan ng ginuming aso Kristong anak mo, ang mabibigay ang pumagari kambe mo, king kami atungan ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Kanta tayo pong ini, ing tanto mergo. Panem de cielo praestis Dieis. Oremus, Deis que nobis sub sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribe quesimus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, o redemptionis Tui proctum nobis juditer sentiamus, qui vivi et regnas in saecula saeculorum. May puriing Diyos, may puriing kabanal-banalan ng lagyo, may puri Yesu Kristo, Diyos, sampung taong totoo. May puring lagyo ng Jesus. May puring puso ng kakamal-kamalan. May puri Jesus, King Santissimo, Sacramento ng altar. Puri Yesu Cristo, king Santissimo Sacramento ng altar. May puring Banal Espiritu, ing talapamatula. Puri ang banal na Espiritu, ing kapamat. May puriya, ing emunanum degulan na induning Diyos, si Mariang kasantusantusan. Induning Diyos, si Mariang kasantusan. May puring banal ampong may musingan ang pangakagli. May puring banal ampong musingan ang pang. May puring maligayang pangauli na banwa, kaladwa at katawan. Pangauli na banwa, kaladwa ang pong katawan. May puring lagyo ng Maria, Virhen at Hindu. May puring lagyo ng Maria, Birhen ang pong Hindu. May puri San Jose, ing kawagas-wagasan ng esposo. Puri
kautusan ng esposo. Mipuring Diyos, karing anghel, ampong banal na. Puring Diyos, karing anghel, Ang anghel, ampong banal. Ang sakramentong man. Mayari ning kay katangka pagmasusyan, umeta nang ini, luguran at siwan tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kaya kaingan po.